Dragi moji, dobrodošli na kanal Moji recepti. Danas za vas pripremam jedno brzo, jednostavno i ukusno jelo, pastu sa piletinom u kremastom sosu. Prvo je potrebno ispržiti pileća prsa dok ne porumene sa svih strana. Zatim dodati kiseli krastavice izrezane na kockice ili uzdužne trakice. Nakon toga dodati senf, sol, biber, a zatim i pileći temeljac. Kada sos počne da ključa, dodati i jednu kašku brašna koju smo razmutili sa malo vode, a kada sos počne da se zgušnjava, dodati i vrhnje za kuhanje i kuhati 5 do 10 minuta dok se ne postigne željena gustina. Umjesto vrhnja može se koristiti i pavlaka. Na kraju dodati pastu koju smo skuhali i ocijedili i sve dobro promiješati. Ja na kraju volim naribati i malo parmezana. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, pretplatite se na moj kanal.